Kamu ya cuman gara-gara srengenge sama srengenge. Jadi masalah ngentut ya, ngentut itu pakai o, bukan pakai o. Kalau ngentut itu aduh, gimana sih bahasanya sih? Ngentut itu pakai u ya, ngentut, NGENTU, tut, ngentut. Nek NGETOT, ngen, aduh saru, aku gak iso moco. Pokoknya yang bener pakai u, bukan pakai o, titik ya. Nek srengenge, sereng ngono ku ya. Wis pokoknya ala cahedan lah, bolah karemu lah. Karemu nek moco sak karemu. Arek srengenge, arek srengengeng, arek srengongong, karemu, arek ngentut, arek karemu, wis karemu.